Ayo bro, serang bro. Ayo bro. Ja badai ku putu bro, badai repuna bro. Hajar bro. Bro. Aduh. Mantap beli tak cepat aja dia. Kalau kau main game dulu lah. Ya apa lah? Tak belancen di sini ni. Wih belancen, bentar kan kau na. Ni pakai bentang, entah aku. Aku. Lain tunggu dia anak foto. Bekar rokok nangkung gimana Aprian gimana? Ayo bro, hajar bro. Aduh, parah Aduh, pula mereka sih. Mereka. Jangan, jok bom pergi keres. Di walan nepuk keres. Aku nak ngajar malah. Si bini pakai na again gitu. Ada apa? Oh, masuk nang, masuk nang. Ada apa? Masuk dalam. Pas bentuk matuan, matuan apa cong? Ini berbeda matua. Cuma ngucap apa enggak? Kan ikan matong kok. Iya. Mana cu? Mapas benan ikan apa? Lu ngucap apa enggak? Ngucap apa? Abu mau cak. Ya, ngano kan kok? Bukan bani pak nang kok na. Krek angku krese. Betul kuno sini. Ya, apa guna ni gini ngajari ya na. Makin kini man cong. Si raja tak mesti kan gua ni gini ngajari ya na. Alaban kering tu. Ayo pokok tu ya. Ambu. Alako ambil. Apa bro ini? Maju pateng ngering kau main game ya. Bak anak ni pakai negeri. Benbi ni nak. Lamba custom tu bang. Custom kok mantu bang. Mama mantung kon. Siapa nyuruh? Takar betul putang takar berima ano. Hina magi soko. Hina. Deki mas kiamat. Oh ya juga jarok di Ayo, mau nata atau kara. Ayo, hina magi mantu ben matu atau kara kulur gitu. Mas kiamat tua. Nyontora, beri nyontora ka. Mantu atau apa? Alap keperang lako tatang kebulan tang kalau kapi. Ba endos gelo mangke sura lako boy. Tiba na bini, tiba kana sabar bini. Juga bini teh sura lako re. Sura mas seneng, cong pas seneng si bini. Pas sempurna si bini. Coba tanya ki kan anak, apa tak seneng lagi engko? Tak seneng ya, seneng apa? Jangan siapa jaring engko ngotanya, bener seneng lagi engko Dik. Seneng Mas lo. Iya mulai beri belum seneng. Jadi tak minta belanja kan kok re, minta apa seneng gue. Maksudnya dong, ketibaan amai abi nih gerak amai game. Jadi seneng ke bini. Nang, mari di ngaki. Kok matuan sama mapas bah. Meski amat tua mau tak tepak, lu ada matuan por bon kok colok lagi. Maaf ya. Keng singa, mantap, muncul kurang ajar. Mereungku dikit. Pada, Pak. Mere dikit. Pada, ayo. Mun ku asbak. Maksudnya? Mun buat dia cek apa? Cek nyecu paling kuning kek masuk nak. Keng dia pun bisep meski aja ke. Minta bisep cuma jang kau je. Jadi ya, geli dong. Begoli dia. Tapi ada tajam dong. Bawa meski lah tajam. Ajudan apa marah? Ayo. Ya, mentak samuar ya. Marah. Mentak samuar. Mentak samuar ya. Marah. Ya. Aduh. Berengku dong. Jadi kim sama tampar. Berengku dong. Mereka bibir kok. Ya lakon. Bulat. Ada bendita kandaan orang guan dia. Hina. Kau berengku ke bibirku. Berengku ada geli dong. Geli dia. Geli. Ben poneng ko abi ni yo. Abi ni dia. Nengi surat kabin dah tadi tulisan na dendi alako, dendi ngare, dendi makani sapi tak ada deh. Yang penting tanggung jawab kasih bini. Pas seneng si bini cukup lah. Apa gian? Iya tak ada nang surat kabin tak tercantum. Soro alako. Soroan hajar terus. Ambu. Pak siapa yang pandiin tuh? Kue celetong ah? Biar ikar pikir kan Bu Andrea posang ngileken nang. Mapas. Soalnya iya kita Pak. Iya malah celep kan. Ikar pikir Bu Andrea kan posang ngileken Pak. Bu nandi bini. Lapat jeung mas seneng gak beuna. Kan iya kan? Beuna sampai andi anak lantaran si bini. Singandung kan iya kan anggaplah mas seneng beuna. Tak minta pandi, iku ka beuna, tak minta pakani ka beuna. Sape lu, bon kan pikir pa gending sape. Kok matuan nah. Bon mantuk, mak kurang aja bon malengko. Bon
Beni malae. Ini kan engko si tua ring tua. Satya Nang gemberan. dalam kadaro. Satya gemberan ya, gemberan ra. Gemberan nar ya. Ben sape. Pakan. Engko sape, engko reken sape. Reken sape. Andi sape. Andi sape kan? Pakane ngari aki panas tak panas. Pandi. Tak kira-kira mana di Coko Joseph oh disuruh mandi TV, suruh ngakan TV, suruh ngarik TV. Jadi si kebeli jaket, si kebeli tas, tak boleh jual budun. Buat tak ngerok ngarik. Engkau si ngarik ngajak tu kan, buat perak lakukan main game. Deki bener tak laten. Acul budun siapa? Budun siapa ni? Si kebeli jaket, bener tas. Oleh di mar ya. Jangan kau make budun bon. Ajar motor ke di budun. Ayo ajar. Ambu. Cak main game. Bener. Bener mau napa pak? Engkau mau coba entak roco. Bener mas kiamat tu ada gik muntak keng muntak kudur ben kau jong kau. Siap cong. Ben makiman toko matuana. Atanding mancak deki kita pun cong. Engkau sayang kau kalah raja kau bener sehingga kau tak kalah raja bener. Mas kiamat tu muntak kudur yang kau je bener. Mayu mana kikir saya. Mampu bener. Keras bener. Ayo hajar. Ambu. Cak main gimana lo si bini sakit lo. Nyari kita periksa. Bener kan di sehat. Bener ki soke. Oh dia lako babanya nyari WC, bener. Alako nyari dunia babanya pak kompol. Bila lama teh kan nak foto bener saya seneng. Ikala mati nak Ikala mati nak. Hah? Bukan ikala mati nak. Jangan jangan beri mati. Mun mati bener ikala ke apa? Sunja gering sampai ke museum. Maksud ikala lumpur, ikala bermer ikala kason aku. Cek pada tengah datang make tinggi darah ngeblak si kasur anak foto. Kemaki rumah sakit nah. Engkau kono ku tam tu beun mbok. Sopo si trauma tua banyak selamar handshake apel tangana. Oleh mbok nyiri pra Kalimantan ala ku Korea. Tak oleh apa. Jaket si jual budun tang sape. Si kebeli. Beli mantungku nama tak mantu anak Pak Camat. Ting tanda ku je. Mantu Pak Camat. Bisa lah nama tanda. Cek pate tang maret tang. Tak banyak macam astagfirullahaladzim. Atere oleh celep. Ini masih tahu buat. Cita muntuk. Muntuk ke jengkau ngaji lambok. Geng ambu ikro. Mun berak tahu si ikro anu. Itu. Tak penting. Kiriman apa ki? Buat namun lama teh. Oleh apa kirim pakitan? Kirim ke pos Patihana. Bisa buntuk Patihana. Untuk kirim ke kuburan nah. Banyak kate ya marah kok malana di ngaki engko saborana pak abuna ya engko saborana engko ada beni malana main mayu mun masalah nafsu raja angkuy setong raya gemberena pembawa na sakit kasona lagi nak foto kemaki biaya na rumah sakit region dua mun mate ki mata tahlilan apa tak beres kira saya bagi kau ring dia kemaki tahlilan ki Nyai ibu, tahun dia. Mun mati kau salah tahlilin, nak kisronen kok juk. Ayo tahu nak jadi apa? Nak biaya nak. Benar sabar nak kari setong. Tadi kita tak ada dong, tak laku. Kan mangkana sabar nak kari setong. Kan kau ngocek cak nafsuan, cak tinggi darah. Mun pas mati, benar rumah sakit. Jual sabar nak. Kibu biaya nak buat rumah sakit. Saya kasang kau lakan kau apa benar? Apa tu saya mencari TV, alaku TV. Minta sakol kering tua. Mun bon tak nyampur lagi kering tua. Korang yang ring tua. Korang gue demang bapak. Mun aku nak berajuruk kong pun laku. Apa gue nak asok? Amin hati. Tak asok korjong. Kas tetelo mulai ibu. Aman tubuh engkau. Engkau kas lagi ya saya ketemu pak. Nanti matua gue nah. Makai telak. Telak tengah. Boleh ber. Engkau boleh. Engkau ni serkan anak buat nah. Boleh. Bayu mulai kan dulu bencong. Enggak. Tanda. Enggak. Engkau ni serkan anak buat nah. Buat nak jadi saya tak ni serkan kau. Apa ni serkan buat? Mun tak ngasih laki. Bila lah anak nabok na, mun lang ko arbi masa tu teti muso bin anak nabok na, bertingko anak nabok lagi ya. Ya, itu sudah kewajiban sebagai orang tua untuk membahagiakan seorang anak. Engkau seseorang nyari napakah? Pasti tuntut pun pak. Bukan si tuntut. Pas dikit ditanya lagi, apa bu anak ni pas seneng? Pas nyaut degian. Enton pak, kalau tak pas seneng, jangan kok. Buk pun na. Jangan kok. Cek kasapun andi tanggungan mereka. Mon ipalakiin dendi. Dendi tak beri beluncur. Palake rekan sapi apa anak nabok ni palake. Pangan sieun dendi.
Ini sih pokol memang. Ayo hajar. Udah kita aja nore. Atokar mulai benar ya. Atokar. Tahu kah atokar? Mana? Mulai cepetan dong hari mana? Kok tobuk mulai gendakan segiban. Lenget kok lah. Kontur kan. Mun na lenget Pak engko. Ngotak Bukan ngotak kok. Kok jutai.